baba akope na natili na ene maji mekunya de bia masema meka ne se enkase mekora de abrabo mi beja ebinim bibia ni ho abrabo beja obinim se ade echu na se nyame omma bibi ni anke ne nka omma ade enchu na ade achu we de nke se papa ewo ni pa bi e de monti enka bi da ese mekora de mbeja ebinim ewo abrabo mu busa mo hwem attention tv so pa mo chewa mesem de bia makoma so ade ne se mo subscribe na mo share na mo like na mo comment ema ya eho ehia ye pa ene asembe na eda efun so ye ba be wono etwetwede eye kum chacha ene nana agrada chese ene reverend Owusu Bempah esensem no de nipa miensa na ye ze omo hu ensem etwagu ewo omamu ha ebi be ka se ne de nana tili e ka ne se ye wo ho ena Owusu Bempah nana agrada asem ebe sorry wo man Ghana de we si he ene omo eye ene de kum chacha so de ne ho abefoli mu se opese okomu mienu no ebom ena reverend Owusu Bempah eba ababe de se oh kum chacha se kum tama na ensem ne koso wo man Ghana no wehu ana so akwaje ademudi entina opese omo kamene ne esoma awo no ene omo anya esoma pa afa nsoma mumie enkotie ne reverend Owusu Bempah eka efa asem no efa kum chacha yeah me ba to you I ka sewa de mama me fa cho me pese bi se kum chacha se abia nsem ne koso no oni agrada kosi bedu mo oni agrada abeye ba ebe kapo mu so time na agrada people pattern na se kum chacha no wo no ni agrada kwa ye ba ko kapo mu and the time o call munaguchi show ko ka sem cha agrada beye na fa no na kum chacha no ote no ho na to subium mpese mi pisa se enye ahemfo ene wo mu invite papa se papa mla na oni agrada nsie no munchaso and dia di papa ko to abebe mu ama kum chacha so oni mu hu a ko sre so oni se nkabom ya and ye bomadi so wa wonu ma ya aka wa wudi di o ma ta mo ko bia so ba ko ko to mo cho awu ma ka bo kum chacha so contract bi na wa koje sebra na be ya sa de no na se wo munya papa bi o ma kum chacha ye ba na da ne de ma o Yesu di mu o ha any atete any su ni benede ani pe asofa ewo papa sa kesi agrada di beto papa so kum chacha o fi se na ye yizi mai obi mu emu na ye yizi mai ye yo na ye yizi ya kuma di papa eti ye do papa ye nkra do papa ni ni so ye na biduma papa no ni ye su ni ye twaja to ni ye na empa ni fast na nkase nipa aye kum chacha na we na udidi sre oda uka just see the day no oba bi ba papa say ni agrada aye papa ye kum chacha sisa ko so ka say Pentecost what say so for bi ba say woman set papa ni trap into papa. Oh yeah. Reverend Quarting. Okay. Onu say also mama le ne yo what TikTok. Ono so abeka. One set papa trap. Ono so abeka. Sa wabeka. Chacha. The woman suma sister goes me come back to say Agrada ye papa na asofo esise papa Agrada echi so for na Agrada ni ama ni wo mutumi etuka efikumase obi ni bedu kopi ebi ni ogofo ebi ni wo akeka ho aye ni mu omo wo na obeka che papa ni Agrada nkambo kum chacha wo ye nya chomwate kum chacha wo ye nya chom na wo ye hypocrite ade ne Ghana for asofo mo ha against her ade na mo titi ni pasa ye paucha jaye papa maye oni Agrada ni accept papa oni Agrada ni accept oni Agrada ni problem o se ni huye o Agrada che brebra ma amane nkoba o na se mi nkosi bio o no ko fa o how emeto ni maso o no ni o fa agene emeto oni na ebusi aso nti wa tra ni baby obi atra ni baby obi anya ni ya meduma eni so ya asame akum chacha wa betra wo na utie mu kikem o chemu wo dia me asem a wa betra se na wo kem na wo chemu wo uni ko wa ko sele because abra Agrada ye papa
tutuka esi me dem aba me papa wonti me ne me papa ba be kasa ana so beta media no say me ne papa ba be kasa say ne esi bia no o nya abotre wo be kasa aye onim so ani person kum onim so ani person nipa ko kata so ya no na nipa bi se wade no we ye fihi contract Agrada akọje wo papa ho before Agrada juro evi na mo so Agrada so mo wodi papa na se be bia ase so wase akọje before contract se papa ni Agrada ko enya ni bioma na kum oni Agrada mo no enya ni bioma na eni contract ni kum tata mi doya maso atene etwagu ye ne course no Owusu Bempah eba ne se odo ne papa na omo anakoma so ne emu odin nti ehawa wo papa komu no omu suye omu twajajo kum chacha Reverend Owusu Bempah ba ne se wuni mo sere ho a ye de ebe ho wodie wuni masem siesi a omu a waye omu nyina kom nchen na kopa omu cho na Reverend Owusu Bempah de omu nya ready ne mano ese omu nya ready ese omu ne Agrada asan be de be ebebom omu de omu da no mada omu dwi omu ho omu sere omu de omu board ampesie omu de omu banch ampesie nti omu de omu sere mu omu mpasem asam ne eba na asofo akasie bi wo Ghana LD Agrada chi no mu wo Reverend Owusu Bempah ehu obi anya asem anka na yomu nyina ede ne na asem no akọ etuo akọtwe bebi etuo twere a na mo de omo so meye de oni no mebom da bi ompe asem bia ahwefo de bia me ka kire mo attention TV de ne esofom eniema ekoso e wo manga na nko ana ye wa ase ye de ebesom mo ene medam asesem nya abre na mo jida amakunyem se na mesoma jiji ada amakunyem ya mi twa nsem ne egu ene esofom te de ene be se chingap na talent wo de den no a me de ebre mo emu am piesie ba ko pe na natili ena me de ebesom mo medam asese de bia mo jemre na mo hwe attention TV mo subscribe na mo share na mo fa mo comment no embra